Nyabushenyi omugombore ya Nyabushenyi hati kandi umuruntunga mukonka uburwo bwitu tata akazarwa kigezi umwanya wo barakweta kashambya omuramparo mbwenu uburwo bwitu yabashiga yabashiga tata kija arumuto nanishe bazingura umwanya wo kweta Bugarama omuri Nyabushenyi konka kandi kuza konka mawe no kuzarwa hari Nyabushenyi mwe tukazarwa hari omucyaro cyashurwa muno mwana kuzarwa numa kuzarwa hata aho twazarirwa muri Nyabushenyi umbwiro Nyabushenyi rye umwanya gwayo gumere umwanya gurumwe mpunu hatarumu mashomero hatarumu facilities uko ryo twazarirwe ubu ryo mwana wakangaye nyowe mawe akabanza yaferwa abana babiri barakuzire mbwe nati nyina abendi wakashatu konka mbwe umbaruho nyina abiro mujigijo bwati nyo mujigijo gwe nabwo china kakwate nanukuntu kuzarwa mbarara akumbwiro ubwo ni nyangwa kageze kuzarra umuka kuzarra umucyaro abana bafu nango banjira mabona ngambira na tata bakano bagira ngo mawe umwisho ofisa abana babiri tamushenda tambinga babiri bonka babiri rero abantu bareba ngo bashike kushendwa yaza kwita Ruganda mbwenu ngo tata turiya abagahe babasiji babakamba kongo urukigo inaka ukamwe ko nako kumanyaho akondo kumanyaho nako nehiro mwishomero konkana bwabaziri batatenkuru batatento na batatenkazi bunu bagambura kigana waze hata aho hari Bugarama nabaheta mu kisigi mbwenu bagambura kigana bashiga ko hati mbwe nabo ku mashomero twazoma nyankore mununga twashomera mashomero g'abanyankore mbwe twabanyankore so nantabwambiye nti ndi umusigi no basakutachimanya ko nkabone bingi tuyabaciga n'abasigi bingi umuriro mu Nyabushenyi umurutungamo ngano mu Uganda yo naho kuzana ubashangayo songo no mukikuriya gumisiriza ya mukikuraho ngo bamushende konkaya ngo bamushende ata yafuba yaremeraho akubwa makagabo bakabari mu makagabo rijo umukeya batata bo bakabara nango bakafire batakabatiziwe aha waba mawe no bari bashomere umukanisa mawe ko River na kari ashomere bashomere kanisa nta muntu mukushoma kwabo bicweka bakoze umukanisa bakushoma sande byacumuruzo hatu mukushomoko numwe mawe nkuru wakashomesaho mawe wakashomere camukaga bwera nyanji mbwene cyo atarukubi no wamani no mukazi wawe yaranyanji so aho no my mother mawe kuja ngo bamushende kandi bakutina we na neiba ari umunyabitabo aho no basharire baza kunzara bataka bazomwirwaro batagaruka kumesinga akabo kisubira kindi aho no naji no bazari no bagiriye mbarara bakanzarra mbarara mbeniye mushugisho gwabo gwo kubanza kandi no nizina ryanjye ryatashobya no ryarigire tashobya kikoza ngo tinshobya bakana rahanga takora nshobi kujya kurigire ibe barigire nebizwe barigire mu rahanga tarashobize yabampereza banzara nagumaho ngo mushugisho gwabo n'abana bakuratire oyine bene wayo ma kuyarya bakazara abana nyanki 13 13 hato mu Rwanda atoroho munana toroho munana akazara abana one time kamutwara umwirwaro kamutwara umwirwaro kumuraguriza bambuza ngo inabana bangaye yabagambo bo njya bakaroho nk10 11 ngo bagamba amazina
yagamba nyine utashobya no kubaza musinguzi no wa kabiri ndaka no wa kashatu kuyaje kumba mukaga bamushanju amazina bamwe gamweba so akazara ntabwo ko nyankwata rasibire mwagataho akareje kusena nka 20 akwa bakurebe arabi 18 arabi yes 15 mbwe no abantu bakaraba kabashikora bata tengo manya njana bakusindika abana abandi 17 abandi 16 barura naronka ma antakaiza kufa bitakasika abana 15 uruganda shwa so mwenu umuryebi byabebere bityo omukeyasho bakabemerire bato mbientasia no bari abakafiri kunke umbindi kama mukakora muta anga kama nangwa bakabari yo mba mawe bakashwe nkrusurmani nyachukuru akainente nyinji kana ngwa kana abakiza abantu abecangaho nani kibanja akaine kibanja changu wakaine bintu konka kandi tata shwenkuru wazire tata wakari umfuruzi nkoko nagamba so bakabinde bintu biki bakabinde bintu biki bakabarya batembuzi nkoko nagamba nangwa no kushoma muno no kushoma watatenkuru bakabatashomere munonga wabashomere muningira abebe mirakar tata ninja kahereze nk'icyakana P4 yashomire kigezi mataka furikire konga nawo najangwa akajishoma abwanye nenkuru wabari umurokore arabeka akari umurokore ati yamukunda yamushomesa yatuma yabatizibwa akorabeka we akari umprotestant kandi yabo yabashwe nkuru abinji bakabari abakristo so atwe tata yamuta bakristayo nje no yarigiye makagumiza muri niye yagumizemo in his life so wisha wazaliye rumwishomero nkazo mwishomero rukumurwenda nkaga na mushanju ahari Nyabushenyi aha kanisa nijuka tukatu n'umushomesa bakumweta rukanshungirwa nijuka tukatu mukabana kikumi bana umklasi n'umunyabana kuza mu ishomero we mabantu bakabata kwenda ngo abana bazo mu ishomero bakaba bakore mihigo cyaba cyakikuru rukanshungirwa zo mu cyaro bahigayo bihenka abana babiri I think kuza kumarira aho twatorunga abandi 15 15 umucanga cyo narabajiro abandi 15 ko kana kubiha yo rutaro kubiha yempaka abazire babo bakwenda ngo bahinge bakwenda ngo barise abo aba government nibenangwa abana bashome abazire mbere abana bahinge nakugira ukago ryo muhigo kuza kwiha abantu mu cyaro ukago ryo muhigo konka mwe nyo butata abo kugira ngo akayagiro mu kanisa akazo mu kanisa rukumurwenda atano na mukaga ntakazirwe so ina nkaga na mushanjwe already akaba amwenda kayitegereze ibya revival na nebindi na no kushoma kwekanisa so nyonka mwemba kanyoherezo mu ishomero rukumurwenda nciro muto ninteka kandi nyine nincara yo buto umukarase yitu mbwiro of course abantu abinje aho tuyina binje bakatwarwa hataro bace munonga ko kan hwaho twatangiye nkaga na mushanju Nyabushenyi Church School Nyabushenyi Church School esubira cyane cyo kubanza wanyesubira cyo mwatora esubira cyo kubanza ubwo twabantuburuzo bwa Nyakisa primary school ko bekeri Church School mushomera hamwe muzakore bibuzo muzo mushomeri aha ati twatushomera Nyabushenyi icyo kubanza abarujumo naye mwene ukaguri yo mukagwe kanisa akari kanisa yarujumo bine ka Church School akekirasimo
kamunyiga nayo ke kanisa bindi kirasi kimwe nyakisa ekeri cyashikuwe nebirasi bina ninga bishatu so amwergo mwaka icyo twaturuganya Bushenyi abarujumu bargarujumu abakamunyiga bargakamunyiga twenda tuvuganda kai nyakisa kora ebizamu bya P1 kuzom P2 tuzasenta ko ngane enshomesa bakana batushomesa kwa ninyiruka kuza gukora exam cha P1 okoba no manyemirundi 12 nyikiriza tumureho tugaruka Tyson mwiroko mugende mwirukanze nko kweri ya mugirete kasatu iroko nkagwatagana nuko kajiba kwata Robert aza kujitwara ugiteka yo munanko Yesu biki kana nimwe ngone yo kubaga hati MTN resara kazana no baketa ko kuko liko kugira ngo buri nkoko kwe kuzugo mu kasese hagati ya saye mwe na saye ibiri ukagura voice bundles asimu yawe then yo MTN ne kwereza menatsi ezabu sezine zo koze sizo waryona gurende chikaru hagati ya shahe mwe na shahe ibiri zakasheshe rero tungende chikisha tuzabusha ezo kuteraba MTN izo baryona nyiga star emwe not star ibiri emwe hash rero tungende chika zawe zabusha buri izoba MTN twena hamwe okurizana kwitu tukuruho kizibera MTN yo mukahumuro program nereba hindukira ha TV West kandi umjenyi witu no muntu aine mbozo nonje munonga ahabwe kubibyare binje byarebire nibinji so ebigambo byene bironje mbone katugumize munamo mushanju ana na mwenda itano muri itano abini itano mpaka mu rundo gwi 12 umwana wa P1 kandi uri kubasa kushoma akatabo kanishoma akariho munanka examinable nanka subjects bene babuza akarimo kushoma akarimo kubara ukanote ko kwata katabo kanishoma ukashoma randomly badiba bajya gushoma washoma so niyo twagire kandi uhandika ushoma uhandika obara okushoma ni manka nkashoma ninga bakwiriza Bible akoni bakambiriza na Bible nayo nalishoma okushoma okubara konkesha ibintu tuziringa nshinziringa kushira mu mwaka kuri kwandika kwandika patana ukahandika ibyapa ukahandika patana kabeyero anga mwana w'imyaka ingahi ijuka twatine za nasare naziha patana ninjira nchire yukuru nje cyukaza wa ninga ninga nka ukagaya ukakomeza why no it was difficult it was difficult so niyo twakorire so mwaza center mwakore bigezo bya P1 twa nangwe Nyabushenyi tukabasinga twahika I think Nyabushenyi I was njaka kandi yo kubanza kandi wa kabiri twahika hatu twahirize kwika umwaka gwankaga na mushanju tata umwaka gwankaga na mushanju akabona ashoma ebara ya kabiri umukoreje kabare kubumo umushomesa we kanisa so kwiyarije kabare bamutuma Kagamba kuba mutumire Kagamba so kandi nabe nashikire kuzumu kibina cya kabiri hata nagera na tata twaza Kagamba
kutwagiye Kagamba nazo mwishomero bakweta Katenga niyo nagiye mu kibina cya kabiri icya kabiri na n'icya kashatu ngabishomera Katenga no mu ruko rwa Kagamba atene bagita tawundo kanso ya Kagarama konke ugwabe buri mu ruko rw'Ibihunga uko niyo namarire kirasi icya kashatu. So wanyuma y'ikirasi cya kashatu watora nabyo mbwira kuko nagamba kabiri kuko tukore cyo kubanza ati Katenga ikane koma kirasi icya kashatu so kutwaya betri mu kirasi cya kashatu utwashye mu kirasi cya kashatu hatwaza kitunga kwa primary ya bene ino akwa cya mushanju ikaba eri kitunga kandi nije kere Kagamba kokabwa tatakari umushumisa we kanisa kada kata kunta Kagamba eri abakaturici so kitunga yaba niyo yarabamo kokana kwa kitunga weke inamani kitunga weekend mageta Kitunga boys it was a very good primary school uburunkore yona so naza Kitunga kitwebwe Kitunga boys P3 twakora ibibuzo tukagenda abana nka mukaga bamwe babira hari icyo twahika twazo mucakana Kitunga umwaka gwa 2015 washomerayo mpaka wanyuma y'icyamushanju nashomerayo kurgacakana uko mucyamushanju Kitunga weke namani minje munonga mbwenu And that's it for today. Till the next episode. Like a daily bando. Omuliro nguwulira muli mu mutima kukankana like drums. Kalakata, enendungu yakusabula. Mikono free of fire, free of fire, free of fire. Kitunga boys nanka mujenzi Erika Kubiroba no yabara headmaster bakabi nabashomesa twatwine yo class teacher wanje wachiroho nangwa bambi jendwa buturuma no yabara umushomesa wanje okubanza umuri Kitunga umukibina cya class teacher twine ho mucara zenda kahuta akushomese cya kabiri twine ekerenka na wachiro Kitunga wazi Kitunga abantu twabona no Kitunga boys umbyemicwe umbyokshoma and Kitunga had lifetime impact on us umicwe umukushoma waza Kitunga kwa no mangu wazo umishomero rero kuja kubera umusingi wa ebiro byawe umumesho so niyo namariye cyamushanju so kwahize cyamushanju waza kuna hize cyamushanju naza makobore tuwaza Kitunga ya senior nka nshabere uzambara high school ko ngabambara high school tubantwara bantwara makobore kanta kahuriraga
kuza kutunga koro ngo bamutira makobore tino we ni mama kobore ukanaza makobore ncira muto rukunjiri ncira muto munonga. I don't know mukamjenda muto wiro twantujana enjende ke akare moto kibira karo basi ya UTC kegenda shayi 11 sha mwenda agwihangwe gwihangwe kuka karonda umugenzi karori akaro pick up ya karori yuke koraho trips nkibira kwa kana akora mbarara akuzara kunjiri so twatugenda umbasi abikabigumire kashka address mwine ibintu biryo kwatwa kashino zo moto kibira manyaruguto abantu bene bazara abaye batine na hamwe ho kudishuri bitumana bwo ati wafe basi yakusigaho nje masa wategeza shayi 11 za nyinca kare kandi ntase ya muzee na kugamba kari umushumusawe kanasa za taxi zo kuzo akarura akata zine taxi kerya higuru kushira basi so kandi wakugenda mu basi ukugenda mu basi kaze shiringi 2 na sente nsharu so nkanje abukwe nangu mkwate basi nkanchiro mukashishi nza rwashameire kutegeza mpikosha nkina ntegeza basi ya shayi 11 ya sha mwenda okuza rukunjiri bikabiturubi na munonga umbatawe bari yabentasiyanchi akona ubona tatakana jangwa saving ho yabanka simoni senta 5 tuzar kunjiri rukunjiri nkantakaza yoga nangwa bakabanyesire nka deboy ata nje bakabareba abana babene bateka ngono baragahina nishomero akuburaro bukabura buki dakari gishomero ry'abana kamaganana bakabanyesire nka deboy kunkabo nkanjira muto munonga kunashireyo kubandebira bajangwa apana ngo kitoro gweki munati nashobokano za kutambura habasa kashinu kandi za kuronda heyi kamwine mwabanyabuzari katabini wabanyabuzari kuko rugahusha bumka yo munda kwitereza bakabaze bashaba umanye ko na cyayishomero ko na report ingire bajango umwana muto munonga takwija kubasa kuza umunanko umaka takwija kuzo batakumanya takwija kwabasa so bamperaho umwanya wabo kuraro na baboda so narara ishomero makobore ekiro cyane cyo kubanza umusinyeri kaziri ukaguri 19 rukumurwe na shanjunena rukumurwe na shanjunena oyo kare nkiguru mbiro echo kubanza nkaba amashanyarazi twatugari akitunga tugarebera hari mwene kiro cyo kubanza mu domu twe kuzamba taha amashanyarazi nyekiro kara bataho za tube gayaka okore amwende yaba nkiguru nyencha kare wajwara mu bwasirpa bwawe akwatwa tugera byeri primary yo namukajimara mu byabije abigeri sirpa nkazashanga umusinya yo kubanza wata musirpa zawe okunaba wazo mukinabera bakarabaze borushoni agamize gakorga higuru kachiri ikintu cyamana ukara chamana munonga so senior was a very good experience. And Makobore was a very good school. So washomaye imyaka ingahe Makobore? Nashomaye imyaka ena akumbwiro ubu bakaba takagizire haya nangwana za kitunga haye ketariyo umurunkore twatwine haye mwekere ntare umuri kigeza kariyo haye mwekere nambara high school ketariyo umuri kigeza bakabine haye mwere kigeza high school toro bakabine haye mwere Nyakasura na kabunyoro bakabine haye mwere Kabarega so tukahereze cyakana so kwano ida usantare ningo yongera umugana amashomero so nyonka mara kunahiriza sinyakana aro mwana banje apte twine Makobore abe bashohuire bagire Makerere college school
Konganta kashacha Makere College School Makubore was a very good school rekari gishomero rurunjo kari yari yabojo ko karturuze discipline omukurya umukurebera abana manya Makubore twatine nangwa na rugo kuko utakubasa kurenga esharo keri enguteje kuzana nkaci uko utakubasa kurenga uruguto ukambukaza hero tukabatuza umutawuni rukungiri umurundo gumwe umukwezi kandi tuzayina uniform. So discipline was really exemplary. Konka hakabaho ki agamashomero gakwitwa ki kugira ngo ubwire bwanyu gakagine n'icwenkejo hatarubona rugo abana no bakumiraho konka hati no bakombe kebisika bakakuri abana mbagaruka babirenga hataro nota ibisika nota uza kamera nota no binga no jiraki no yitabazeire konka it was self discipline nyango yana nabazire bakabatufaho kurwondo mukamugera mu discipline ndi na nabashomesa bar professional bakufaha ahamurimo gwabo kugira ngo mu activities ayishomero you occupied all the time but also Karo biro ninja mkamutaba occupied all the time. Ninjire birebi nibyo ko kupampinga ko kushomesa kwa hana. Akaba tukatine munaka. Rwanye mkamwe ka time ko kuhumuraho. Kuhumuraho urukintu kikashiko ruhumwire bwacu. Omukasheshe mwaza breakfast mwaza mwarge mwashoma umwazi ushamwe ndikumi mwazo mu games bakaba bareterana indwa games ebyesho abarudo aba chess abachi so mwarge muzo prep shahi namgaruko mu dom trees so ushanga nano kushomesa bakaba bashomesa kwetegereza kutari kupampinga kandi mu kwetegereza uko twatwina amabiciro bw'ibitabo libraries bakutuyinkarejinga ngo gendo ushome mwene twetata ni research twatwine libraries ushanga umwana we ucaka 3 ningo ucakana akwasa kwetwara mu library nango batamujemiri na rundise cyari kwenda ashoma hamwe cyakwenda kigaraza yo atariho bushuma so Makubore was a very good school harinya kakora cyangu na kitunga boys inagamba kushepinga ibitekateko byanje nk'umuntu kandi nkomweji icyanyambere ugumuza mu kuserizo. Okay. So oza Makere College for A level. Nkaza Makere College. Yes. Kandi rwo boys school shomero ryabo shobonga. So Makere College KL mix. KL mixed. Wa gishango tejera. Omanyirire cyaro kunjiri. Eriyendijo. Yaboje muwinka. Eriyendijo. Eshoko baza konanga Makubore rekari gishomero y'abantu abona abagayiga aboro abantu ababurijo abanyacyaro nkita abantu baragahari twero karoshanga Makubore. Nyikiriza tumureho tugaruka. Tuliahewa Dixon and the child is Tuliahewa Esther. Kambera gwete kwa mugisha ngo ishe watuyahewa Esther wahangura school fees ngene na hateja shana amashemero kwagonka MTN momo eberewo mbeni nyegasta igana kaga ni 5 *8 0# kushashuro mwana school fees toko manyo mu giceri zagwije wanje ninga nchaka ngwasa kuzo wawe mwebare munonga
tugarukayo mu kahumuro program nareba hindukira ha TV West kandi umjenyi witu n'umuntu aine mbozo nonje munonga ahabwe kubibyare binje byarebire nibinji so ebigambo byene bironje mbone katugumize munamo makobore twatine za kantine ukaba nozo ukono riye byo kurya byishomero from day one kuseyo rutahira makobore twatine byo kuteka kugira ngo nowe ne ketro manya nowe ne ki noje ko somsekene mu shanga za keto zuru makobore zikazitariyo ishomero kandi ketarinja oriya kandi kureberamo kunagire kuri gisikuri kintu cyasho kuba cyo kubanza abojo nabishi itwe tukaba turi umbojo ukona basa kujwara impare yawe nesa isati yawe umwe ya uniform ukubiha watandikisha umero kusyaho rutahira ojo sero wa mukaga niwe byoje nyiciro ogumumuriye ningo no kutiza notiza mwana wanoza kusanka hero wanoza nyacho bara nanga amukoro outing notiza haka sata ningo utizo mukeito beti makere kuri gisikwe cyo kubanza abana tukanturwa mbiceka binji byihanga tukurwa mu karishaza takushana makere kuri gisikwe keri umbuga ya university so hatine rugo wanonda kushohora no shohora wanonda kushoma no shoma kandi bakana baturisa biki twatumanyiye kurya ukiyiguta konka mwana kuja ngo bakatwina bishiki abojo no batina bishiki abishiki batina bojo kurya orgayoti gusi na kugira ntinga tamu yo kubanza kutwaje umusine ya katanu tukamuresa ndibiri kunagiye kutaha amaboko yandebere namushobera kasi nyo nkata kumanya ngo waza nkata ngo kugenda ngogenda kasano makerere kuri iskura abana bakana bajaki bakore isyanga isyanga ni bakana batwita abasheshe abashera zaye kashayi naziciro noshinja kashera oraraho zaba umushayi na bureka no gira kashera so makerere kuri was a new experience kandi kugira ngo kuri nankama makobore when it was a current person interpersonal relationship mukunda na mukumanya nawe amazino ndino konka kuriya mukano muri abantu bitarukushana mwena mwishanga umusho za class takushana uko ushanga umwe noronda abarigiri mwarigiri amugambo rumwe konka ahabyo kushomesa bakaba top bakere kuri gisikuru bakana bashomesa mu ukagera no manyejo rujungu akagera mpchire nkagera mpchire kimwe munonga rujungu kandi ndumanya makobere bakabeje so rujungu mu ba twanto jwanzi ngo kabakana bashomesa makobore nijuka ngo mwaka gwito twabuza wanshanju na mushanju omuri ankore na kigezi tukaba bakabera ntari so okushoma rujungu kandi ndwetegereza so twazayo twashanga different culture kuko nagamba konka bakushomesa makere kuri gisikuru cyenci twari kucyana munonga abana standard abana bita bibarugaza za makobore zankaye tukatara umwana wawe bazayakagwa so kutwakireyo bitwa turashangiye bamucisha muntu barigire bakaba bariyo ninga bakaba barigireyo nca muntu nabone yashomire nakahaye konka bakushomeseza kimwe watwara combination chikwahisire natwara bakaba bagesere ngo ntware history na geography na literature akwebe byonshato ngabyine mu distinction 1 konka nyonka nienda economics nkoko nagambe ya makerero kuri gisikuru kugira ngo bakaba batari so strict kuna kire combination yanje nazo mu office nagihindura umwanya gwa geography nataho economics so nakora history economics na literature barakweta ngo nehero niyo nakoze so wagenda direct makerere inga wagira handa yato nga
nkashoma straight ku guna ga primary one kusina heza kushoma tinda yunjirire tinda yunjirire Makerere washoma coast nkashoma ibiragiro nkashoma ibiragiro nkabandi umwe abana 25 mu Uganda abaye siri kushoma ibiragiro umwaka wa 1998 nagenda government abana 25 mu cyaro cyanyu ko Nyabushenyi banga habaye bagire Makerere tinko mwijuka no mwininjira njira no umwe akana akora umusite kanso kugana na mwami Karazaro gogo umuzee Karazaro nawe akayagiye ko kakaza yokari tukashanga yari gireyo konko myaka yanje myaka yanje tarwa myaka yawe kwa kuza kubara of course obiro wentunga mu district etakabiri konka kwa kuza kubara nkantunga mu district numbasa ko orukuza yo mutaro kurenga bashaka baroya abagire Makerere wiro anga bakara barengamo akora nijuka umuri politics kajara na Rushenyi bakara bageta ikiri kajara actually bakara bageta kajara so kajara mu Makerere yona tukaturi abana 30 I think kama imurindi kama 30 that's a good number kandi royazo tukaturi nkabana tukaturi nkabana okay so washomaro nashomaro emyaka enge nashoma imyaka 3 twaheza kumwe Rwenda kinana n'eshatu nubuheza ukagraduating kandi ndara Rumumba the great Rumumba hall kandi elephant tuko elephant chonka nkabanda na minister wa internal affairs kandi yo mukama mbuyo kandi yo mukama tukurara bashwa box nkabutandika kare nkabutandika kare akoma makore kandi prefect Makerere College School kandi prefect nangwa no primary nkabandi yani prefect kandi mukama w'abana abana bajaki baruka ebirago abakoro ebyeyerezo tukatuje wa handwork nyine ndo mukama wabo so nkabutandika nabwe hasi Makerere na ba minister inamarire umwaka wa 1983 itwariye tuzaha Road Development Center wagumiriza muchumwe direct Makerere waza LDC na za LDC Makerere kandi niye banwana banje niyo twetwine umwana wanje nanka honorable Rukutana kazi umukarasemwe kandi minister wa internal affairs Rumumba nyine ngaba za rooms Rukutana kandi minister w'ibyo kurya akorara nkuruma umufike byakonu yani ntekateko niro twino twoma nawe no musheja wibanda bakumweta Jean bariya John Jean bariya nawe twatumwiye Makerere umbiro I see so ko waragire Makerere waga LDC umurimo wo kubanza ukagurinka umurimo wo kubanza nkakoraho mu Ministry of Justice justice nkakora mu bwire buke hagati ya Makerere na LDC so umurimo guna abanze gukora mbere kushuma nkakora mu Uganda Cooperative Transport Union HB Cooperative Transport Union chikaba chiri ka UCTU chiriye company ya beterine umurimo gwayo buryo bwo transportinga ninga shoko shoroza ebihingwa bya beterine byaba abanyankore be kuyiho umwana rw'abanyankore kweterana kuyiho umwani gwashigezi kureta pamba kurgateso ibihingwa ukaguriyo mu gwitkubiha ibe umuza union zezo akoze kazi inamani kurango twabitwara Mombasa ibe neberga kuza umutare ubwahero so niyo nabantu zikora wakora kazi nkabanza bakabaza bantwara nka temporary for about 6 months kuna myezi nkamukaga na yereka ndukubasa umurimo kandi ndukukunda so bankonfirming na bari god officer that was my first posting umushara kangu ingana ukagura umuce mununga
ukagura umuce n'injaza kazi shilingi 15,000 15,000 kwa kuzibarira ngo mbirebi tukagira ngo ejo ni nk'emitwaro nkenge ka 5,5 kandi miliyoni 3 apana zitazishira kuba umushara gwanje ni umushara gwanje gwo kubanza ndukuza gukora ndukuza ku reporting izo bari kubanza nkito yanje kahendeka kunara basarare irwe nkito yahendeka ko yahendje kantine nkito so my first salary nkajigura mu nkito shilingi sinje kumisha na bitano zo mushara so wazito musete nkeza hati zabanci njimanisa nkikumi nkamushanjwa 10 akuba mtware umushara gukata kwasa kupangisiza ukota kwasa guriyaho ukakakare kashara kake umunongo ukota kwasa kuje no mu taxi twatugenda bye wamani yes twato urufunga kashara kwasa gura only one pair of shoes nabo kandi you see ke shaje yestongore chamanu mbwe kandi abene bazomu government bakara batungane sente cyari yezo nje bakara batunga gashingiye ku 2 haka bucho bwirogwa abantu binshi kabaye batakatanditse gukora imirimo ya government rwijure abonchesha sente zezira hanze no itas mano rebe ntazi byaboneye ibintu byabone n'abana bitwa babagambira ushango ni kafiro mu story konko mbwiro w'ibintu bakabigumereye twaturi jombwa mbutecho bwa mini tujiyombo bote economy ya fire completely so umushome kanko cyo kurebera homanya ni uvuga ngo unabe ni shome so musini perezida ya mukaga umuntu ko rwari mparemwe nesatemwe uzyanyekero ibyo nayo natachikora uko ushangwe ni nk'impareza nk'ibiri maybe nesati nk'ibe na netaye roya mano rwari tayi yes so shanga no hindure bintu esati be nempari ibiri all your working time so things were very difficult bakabigumere 15,000 kuzukwereza no rango was kekereza wa misinga to ngamwine enje ya government bakurisa bakunyisa bakuraza attention ya government ninga in my case ikaberi yeje stongore kungana kwaza kujiza no jiza mwabo manager kanyo nkakiri hansi nabwo cyo kandi ntete ko kuronda wandaza shininga inapangisa nkahirwa mugenzi wanje umwana wanje mugenzi kanyomozi yandaza nkandara wakari yo mushomesa ko kamwe ibintu bakabigumere chamushana to kugiriya chachiro noza nanka hari chikumi aho twato nakorabye noza katare nyiciro no squatting no tungoka muhogo na muhogo nebihimba so working life was very no skatangiro nyitsiriza tumureho tugaruka yo mukahumuro program nareba hindukira ha TV West kandi umjenyi witu no muntu aine mbozo nonje mnonga ahabwe kubibyare binje byarebire nibinji so ebigambo byene bironje mbone katugumize munamo so niyo natandikire wa marayimi yake kwingana ki aminji minji kuna shire muri rigo officer kinana na mushanju na hirwa nobwe government eje yarwanchiza yabekizire batunga scholarships kuruga bungereza baje abakoza bamwe bakagenda mu ntaro government kanira abakoza abo kwasa traininga ku running ihanga so nanyika bomwe abantu aba government yaronze kuza kushoma naza bungereza kuza kushoma masters masters business administration nabwo ni twatorwa pioneers umwaka wanje
wa kinana na mushanju nitwe twabandeze kushoma za degree za masters in business administration mu Uganda akoma kerejo degree ketakajireyo degree na za business zikaza America zikabaze ryo mu East Asia so no zabene zikije nco batwarire twaturi abana batwara bungereza kushoma izo masters in business administration niyo nashomire ukusiya umwaka gwa 88 nkaragayo 88 ruko nkagaruka kunagarikira abo kushoma kugira ngo hatinka nijanyongira bitabo bankuza naba same organization naba assistant secretary umwe assistant company secretary na sera kumurwe na cyenda bankuza naba board secretary na secretary kusiya cyenda na mukaga ho hatkana bankuza naba general manager kurebera kitongore cyona tukatwine motoka nkiga na 5 rero nkiga na 5 twina bakoze nkamagana 3 so naba general manager twarebere imotoka z'abajungu wa full program mu Rwanda Burundi Kongo Sudani Kenya nabo umuntu w'abana ba boss aho nona sente zayongera umushara gwaba aho umushara gwayongera navuga benzi bavuga nkai benzi ya uko umuntu ninga kiriyesha esto ngore ereke yaje abo kandi ko sembero yanje so twabagera yari mazuma aho nona gumereye kusya 2006 the general manager wakoze mu wire buri ngo that was kinana mukaga okusya na mukaga umustongore nco nakorire cyo ko mu government nco nakoze sibe cooperatives naho bwica ahari nyuwe nko muntu obero wire buri ngo organization I am a strong believer yo muntu kwikiza munongo mbigombe ya beterine ako nkabikora nkabikorera nkareba icyo twasa gukora kutungura ihanga 2006 unions zikazuro kwiyaho kuzagira mu rutaro unions z'inge na za Banyankore na za Teso na za Masaka na za West Mengo zafirwe ibintu byabo imyani yabo mu motoka gabo so zagarukaho nyuma kukazikaziroho akwazikazi strong infrastructure zine ba member bine imyani yabo so zaciye no bakandi bakora munonga koga otarebere ibigombe byabeterine ati ibigombe byabeterine kubyataniye kugira amana make umuru zacenda aho turiyo nehwa aho liberalization ya yo guzumwani government kije yahinduye mu guzumwani bajya ngo hatekere monopoly ya union zina coffee marketing board hata biciriza na company za heru ukwisha gurumwani yo mu Uganda so ejo kushakozerwe hati za union zine monopoly okugura ibintu na umwani na nebihingo mbantu za ruzinga monopoly ejo kwashi ezo companies skasa kawasa kujasa gura unions kasha kuba liberalizing bazicheza nguzinga hina numbahinje umbahinje so kuzizire wati noreba na ka cooperatives esente bakabazi home cooperative bank bazuguza of course nibatamwa amagoba hata bari yakwizira abashubuzi binesente nesente zabo so hata ba out competing ninga shibakiza ko union zabani hata monopoly ejo bajenda namaze mu umuhinje nasa kuba yagoberemo konka infrastructure ya cooperatives yaba completed weekend here in the core so hati twaba UCTU twaruga kwa transport za unions twataka kweza transport abantu abinji ababurijo na government mukire motoka ibihango bya rori na mwe government iyo neje twayaba government munonga kubahereza imotoka za nzirwane ntaro zikora imirimo y'amahe
amahega kaga takagizire ibyo kozesa n'imotoka nyingi so twabahereze imotoka zitu ukore imirimo y'amahe na no kore imirimo ndije y'abantu ababurijo so union zitwaragamo konka twaguma tugira amani twazana mu World Food Program abebe n'abantu batwaye ibyo kuri Rwanda Kongo twakora imirimo y'ejo wija wazaliya politics nkabaza nagezaho rukumo rwenda cyenda na mukaga turijo mu MCA ngariye kwesimba nkamembo wa parliament rukumo rwenda cyenda na mukaga kwesimba n'umugenzo kweronda kwesimba n'umugenzo kanyomozi kwesimba okirabo na habatu muntu ko abantu bakabangira ngo mwenu njirebe katoka gizire mpoha toka gizire mani go kwesimba mbwirobo oborekere hazi yo kweronda yoryazayo ubwiro bundi hata mani bakambagarebe nkaya ko bwiro bwe tukabutakagira musente eco ko baza kweronda akijana rwangisaraza so kwija 8 na mukaga urureba karuma mu manyanka umuntu strong pera warwangisaraza so kada kare minister akari minister akabari giro mu political education mwena kana amanywa kandi akasabingiro mu bantu kandi akayi nizina so bajya ngo amureke kwenda gumizemo hati orijo bundi so niche zanargam so no niziye na mukaga abantu bashabanangwa akorere kanyi no murungi kanyi facilities z'ekitongore abantu bashanga Kampala muhati nkirebeka ubuntu bwo bwire bwawe cenda na mukaga bukabata ukota kashire nakwero no bakayarigiremu bakabamuhereza ubwa ambassador baje ngo tujwecere ozombigere bya no wagaba muntu unareba no wagaba muntu my brother so neje naza mucenda 20 na mukaga almost tinde chakanasa apati ndatire musente tindatire mu bintu nkaguma ninkora kusebu twatira karuru ubu karuru mukamkarunda hatariho kizubu akatariho rwaje byo gura abantu manya akatariho rwaje nabusha abantu mbeta ahishaza bargayi bambargayo nabija kurra akojo ni manyangu mu campaigns eco kubanza mu campaigns z'ibe na mukaga eco kubanza nkaguma mu rumo gwanje nkahumura utakwetaga kusibura nkanta kwetya kusibura ako nkanta mukozi wa government kandi mukozi wa BTRN narage ntabure sandi ibiri na narabombantu tiunka sandi ibiri zonka warabomba sandi ibiri tinukamya ngo nkaheshoze sentence zikurengo miliyoni 30 kana kweze sente zikazi for example zo kuntambo zo mbyaro ninga shobundi wo inorike kutekera abantu zitara zo kwereza abantu kino mumpe mtware 2 mtware 5 ngashika kweza abantu raini 10 ngashitaro konka no jirangu chikadana kachita chirjire hi kugira ngo hati reka region zezinde ntazigamba reka ngabe yite ya western kushanga ngo wazambarira waza ntungamo bushenyi rukunji abantu bare bato esimbiri baba batirojnyeje mbe njya izora abakwase mu mbere njokwe okuva o amazuma nyangu chimwari byo chimwashonge kiresere ningira ngo parliament akazamwe sente akazamwe sente akwanye ubunazayo ubunazo parliament kunaje kwikamu nashanga umushara gunene nintunga ndi general manager gwabende gukira gwa member wa parliament really buzuma tuma tuwa horango kozererosi na tatana kota rucengereje ngata nabwe ngambi cengere nkani njango UCT uninga shumukora namara mu bwire buri mu mwanya gumwe mpindireho mperezo mu chabana obazeyo ecya kabiri nabwe nkanta ko bimanya ngo nakayo niyo nshakwenda be nintunga so nanabazire baje kunakire barebere imbere rero baje nkana umwana we ucakutiro kwe twagamba ngo takarwo mu UCT yes umba parliament akai nakasente kachemnonga katiyo ojo bareba ba member wa parliament abeno bakora umbwiro
ba member wa parliament ningo jo babuze nkaba honorable Miriam Matembe ba Manyamushiga nkoko nani ngamba kakatariyo ukoshanga umushara zikaze miliyoni njazikaze yani miliyoni 3 yani miliyoni 4 esente za motoka bakana babahereza motoka konko ugishashura bagobona bakusharaho ugishashura amajuta rogeteramo yes konko hati mwene ibintu kubyashe byahinduka hati parliament yageramo esente hati nohorera washoma mahoro nohora ngo bamemba parliament umwene batunga miliyoni 30 miliyoni 20 nohorera ngo hati nubaza kubahereza imotoka sente zo kugura motoka ya miliyoni 200 azingahi chikashitariyo ito twaze bakatereza miliyoni 25 I think zo kugura motoka kunka ibabashazire hamushara ito ato chikahinduka ko twaze yibe na mukaga binamukaga no bajya ngo member wa parliament no n'umukozi wa government tumuhereze imotoka miliyoni 25 wagura zikazi rezo kugira ngo ushemeguregi ningo kurera iyo kuranguye genera kubasa amana gawe umuntu bakozireho ningasha bintu busente nagure motoke nunji kandi ndijuru nawo yo na kanaje yombeka nagura ka motoka kashina ashaziho hati ukagura kwingana anyuka ine motoka yaje so toraguze hati ndaguze sento kasumusha kasteresha kanone kuti shikazayezo kazira kuchira kwaje no manage nga kashino z'umuntu mu myaka 5 okay umuntu mu myaka 5 so echo numbuza kugira ngo hatakabaho ki abantu kibakhere sente bakuzo mu parliament hati akazamwe sente mu parliament mshara yayongeraho eshako yayongeraho so hata abantu bareba ngo n'umurumo gw'esente so nco kurebera hata umwana narugumwe ishomero tinde cyakozere konka yanamanya kugamba kumanya akareta abazana bakazana nazayo ahabwe inshonga yo bwirefto babasa kwenderera izoba konka esabite erkwija mukama kunza refto akomera izoba naho twatandikira twaba turiho mu cyare cy'urukweto rwa Munaba muri Nkongoro muri Nyabihoko kandi Kajara district ne yantungamo twaba turiho maka kandi umujyenyi witona nabwo Honorable Steven Tashobya wabireho MP wa Kajara kandi hona umuntu gwakozere ibintu bingi ahita rugambira no commission mu electoral commission ebwamo byaba bironje ku katwahendera mwene sabite rkwija kitwakoma niho taratandikire and bet commission asafturia he wa Gerard Katsabe na Prevence Akampura n'abagenzi bita hatimu yareba hindujire kandi program eje kubereho buri zo bari ya Sande shahina zeciro ekije kagara kwa muri wa kabiri shamukaga guhangwa n'ibende se bironje byonka mukama bandindire
kusimagaba ebyanja bemeriremu okutinyori owensi yabire nemanya ruhanga kankunda yahinda history akankora bitaya yangara buto hatinanye nishakamu ambire chitinsa tabamani tihabo bushoborozi nembabazi za mukama n'urukundo ya Yesu tabamani tihabo bushoborozi niruhango rw'akamashara n'uwandwanaho tabamani tihabo bushoborozi nembabazi za mukama n'urukundo ya Yesu tabamani tihabo bushoborozi niruhango rw'akamashara n'uwandwanaho engaro zanje ziraho mugisha nizima eka yanje rumakusheka abana banje bashemerirwe asharakira mishoga babi abari kwenda kucengeza angurukize mitego y'ababi yemeriro mu businguzi echama canje ni Yesu omufumu wanje ni Yesu